Veoma je zanimljivo za onoga ko voli, kome se sviđa, mislim svima Bogu preporučio, sigurno je dosta raje igralo one igrice tipa Room, kako se zove, Elevator ili šta već, gdje slično moraš naći neki kod, probati, ali ono što me fasciniralo kad je ovaj jedan našao šifru na ovoj slici, znači koju mi uopšte nismo ni primijetili, znači se moraju pogledati malo bolje da se vidi oni brojevi. Samo možda to nisam trebao reći. Jako dobro, odlično. Inače, ovi koji nose bombe su vjerovatno najaktivniji. Dobar osjećaj i baš hintovi su u pravi trenutak dolaze, kad baš se skroz ozdajimo, ne znamo baš gdje će hint nam malo pomogne, ali mi se dosta pomoćimo, tako da je veća satisfakcija. Timski rad, odličan. Super. Satisfakcija kad se nešto nađe, kad se pomjerimo malo dalje, sigurno nas zbližava, osjetimo baš jer ovako u principu nemamo nešto priliku ovako da baš blisko oliko nas radi.